lento leyo kobhekana isigcawini ibooster umgidi awukuza ukuthi bekhuthale umgidini manje masutha nge23 ngesigcawini kunomehluko u23 nesigcawu engiyakukhoke kakhulu nakho konke for instance leyo kucela even sisebancane besibona insizwa ziswenka maziyocela but kwezinye indaba bathi umthetho kaShembe umuntu yathatha into yangakuba etshelwa abangakubo bese umthetho kaShembe kodwa ke awukho engusolayo nengithi yikho bengifisa kulendlu ukuthi inabashekizwakala ukuthi ithini ngalento nangobukhazikhazi obukhona lobukhazikhazi obukhona abanye bakunoma abanye bakusona bese kuthi kwesithathu lento ukuthi mosathumela abakhongi beyothi baba uyaphi mkhonyana hey angive plan okay ingakho ngithi ke mina ke akuzokale njena uvo lwalenhlangano esemthethweni yabantu abasha ebandleni ukuthi ngoba engwaziyo Impela sungaze usoyamkelo washiswa ilanga emotini ngaphandle komusi. Does it make sense ukuthi ulethele ukudla ehlathini? So ngifisa lento le bafowethu siyibuyise ukuthi kahle kahle umkhwenyana ucelwa umukhwe wakhe. Azomhlabisa. Uthi nyonga iqane la. Yabo manje lento ukuthi first day sathi baba nomkhwenyana ubhobhile lapha naye. Kodwa manje akazungena ekhaya bafowethu noma kodwa uphuma nokudla ngaphandle kwesango ngathi unika iboyfriend emzini wendoda or whatever noma kuyajolwa lapha. Ngithi ke nginesibindi ke sokukukhuza lokhu bafana bakithi. Ukuthi awuthumela abakhongi beyothi baba babuye nequotation mhlambe masu uhambisa abakhongi sebelanda iquotation ukuthi ukuthi loba isitsha sika baba sigcwala ngento engakanani. Yebo phela usukuphile ngokheshinyana ukuthi uma ukhona ucash seyishile ezemali awukho mhlawumbe uyishiyeke intatha lelo la. Ngicela siyeke lento yokuthi angazi nixoxe nini kusothiwa baba imoto ihamba nezinkomo. Sokuxoxa nini bafowethu? Asiniki processor ayenzeka ngoba bezichaka. Asinike ngiprocess yemvelaphi yethu ukuthi nje ayukuhambe nje abakhongi vele ukhesh uhlezi ukhona ke mhlawumbe uzothi mabuthwa sishile imbili zemali noma intathu noma ezu5 yangukuthi ubufuthe kangakanani kodwa ezoboya nazo mayifuneka bafowethu ke bese ethi ke umukhwe mhlawumbe ma sokuhamba sokuyombeswa mhlawumbe umukhwe wakho mefuna ukuhlabisa kunika indla kudla bese ethi ke bakhongi ngicela ningiphathele umkhwenyana usuyonikeza indla kudla bafowethu umkhwenyana ngempela ufuna ungena udle ekhamba ethi hayi esikhotheni ake nibuze isithunzi senu bafana ayi uthintile shamba lento kudle esikhotheni pholoba wathi esikhotheni uthupoloba akakwenza hade umthazo wenza kodwa ke ngiqonda ukufeza bafana bakithi ukhona izitayela ezingadlisi manje nje yena umshana wami lo celile wathenga ihandle sambani umshana wami lo sambani ngiyakuveza abanye bamncomela bathi insizwa le abanye bagceka kuningi lokukhulunywa kodwa ke angikho lapho ngisekuthenini ke angiliboni mina icala ngoba sikubonile sisezingane insizwe igqoka ibhanti noma ijacket niyocela kodwa nayo lena ukuthi
nime nibe uthuni shuthe mhlawumbe khona kade kungenzeki phambilini Yeah. Sewukusha. noma sokufike yona AI I don't know isithi AI akushuthe kodwa angibazi ububi bayo nobuhle bayo kodwa emphatha kabi kakhulu le ukuthi umkhwenyana ahambe nabakhulu engabiziwe umkhwe wakhe leyo pholoba ngicela bafowethu ke sinciphisile kodwa bengifisa ukuzwa lendlu ukuthi lento kaManti naleyo ade khuzwa abantu uNtange lelanga ethi umkhwenyana akayifakeli ihappy noma yini umkhwenyana akayifakeli lento wakhuzwa abantu uNtange kodwa nakulo January futhi sibonile insizibambi ikhanda ifaka mhlambe siyadinga ukuthi ke ilemfundiso nabana basho ephambene nenqubo kuyona sizame thina ukuyicorrecta kwanabasho ngempela ninenaziyo mina sengigadle ngiceleka ngakho nje mina kodwa angaze nifake ephini ekhanda wafaka pholo khuluma ngensizwe mina seyicela nazaphinda angaze nifake ephini ekhanda nithatha abafana beyifakele ukuthi lifaka bani ephini Angiphendule manje lifaka baba angayifakeli mina ukhona wasiyo Amakhosazana aphethu nifakwa oba nina senagana ningafaka abakhonyana nalifaka ngalifaka ubani